Shubor nakaslem jong unong san hima. Uba Powell Soklan ubdi UEM papet yakatanat karoy kapar haki HEDC haka arpulai dari rempang arajar arpu hendrio ula pensyai syikipat ba anong syongshnong kabede bagi jingslam ki skim bagi district council kan pelat syaki kontraktor ki bala pentre ya ki skim kadai namar bagi don ki jingthut haka liang ki jing pendap ki kuat kisla namar kadang de kesian ke beningkong bakin le deka online uba Powell Soklat ula ong bakani ki jing pensyai kadai namar ba umyo ban pensyai yakani namar uba bu jingkeli umcim lawan hakador bahar uba Powell ula pensyai ban submit niki bill hab ban ya bun teli ki mit namar hab ban ikendu shwa iki engineer ki accountant UEM badi pet EM ke finance bat ki wei bat yakini ke shimpor hadu kumba khat sanski shu ula ong bagadan ru gajing bakla haru kom pendap ya ke gerteng hak work order kumta hab ban penkelai kita baro ahshoban pha ashaga sarkar pedeng ulong baka isi kala tresh tom na do basdang bat kamdan kudu jing tumu ban pas tang iki bil jong ki bitho hendai kanum le shiliang khmat hendai kan le kumju ya baro bantep khambnya habede bat kani ke benta ngin ya sngap bi jing batai na UEM mình có nghe ai chụp lấy thì parlot mà tôi có cả chứng khất chứng ai phim ta sĩ cái đây cái vấn đề bật cái chứng uột được cái buồn mà như là snow cái cái bên này đập ở trong cái chứng uột đầu này cái member jaga cái sự concern cái chứng ý cái bảo ông bảo ada cheese nam ru nak kalian juga isi cái boleh làm cái voice of the people party kami cuma lak ban penmi cái scheme này cái campaign rồi cái trong cái thao kadang ru ki wat ki pai ba nang bot jong iru ndai tang apa konsumsi jonga dai kleng konsumsi ki apa boleh hadu menta ngem bio scheme na ka desa konsel ka bomot ki scheme ke badai menta ke chang ki thau bat ki pai ba dengan sia thu api ba ala yu i tu ka dikan way na ki khot ka yeng nam simla tiếp cái bang ngi le ngam simla kwa ai ban sai dal abadu makan dalong kan ni ka dor bar mang tengka jong mo ka bastang na do ka khapra hadu ka arko tari kila don shibun ki jingkeli ka bedai pat kini ki scheme kini ki development scheme nak kena ka council ki jongi ni labu ki jingkeli bar lai tali kila don hadu umbak handai ni shibun tali ki jingkeli kala bu ha ka di pakai slam je ki scheme ha ka bedai pat ki we dia ki kam te ngala apan juba pe apa ing darbar te ha ka sngi ka baneng kong ki jingkeli ki bedai ba ka development kim chamlarung ha ka sngi ka baar kila rong kumba south tali ki jingkeli mo bedai pat ki scheme ka pelai ni pa ka council tenrai kasi ke baar bat ka basuksi kalau mana kalian non critically mo khot ke yung semlawan te kar ko penya ji apa sel ba non critically klamwan mla ban cuba kata di kaban ko ka baar kasi ka bakut ka dormen tenrai namar ba ka to ski ka don ka jing jaga khla do jong i MP berom jong i na kalian jong chairman CM ba njur unai lam kalian persya ngin ang ba ngin nem simshu to ni kun ki kam you system tangki kam ke badan kam kata tamban pas ke budget bat ka wei ka an ke bangi pentu no ya ka pension scheme jo ki MDC ki barem tinggi simna yo la shu ban pen syai ba kini ki jikli ti mata kata ka ngasngo bakalong ke badan kam ngan pen syai kam tam ya ki pai ba baro kana bakin tip ke ke bangi ngina le bat bali mengi islam man pelai ki scheme te kum bajulong ru kum bajulong hi kini kisam ki badap hadir mengina shimti ya ka isi yang ni nak kalian ka department kejungi pembakaran le akan dikisnan ke beradab lengba jo kan di scheme ki bawan lembaga 15 finance commission kan ka 15 finance commission ka sedang nadu arpo arwoi baka kod mentok senam arjar ar husan arpon rio te hapo kan ka isi jungi hadir mengilapan ki proposal kamot ba habaki ngile idi ki kampan roy la kan sik sinong sikir gon kan ngile be kalian ka department kejungi kamot ngipan ki proposal kamot ngipan ki ni ajeng tho siki baro ki MDC pakai submit ki proposal ki juki kamot ki ki jing tray ki kwa materi hapo ki konsesi ki juki ya kan ilale aru hadien ba nakaliang juga 15 finance commission kala penmang pisamo kala penmang no arpo kan no arpo kan no arpo kan no kumta ter tiga ni ka pangilapan nakaliang ka isi ki jungi hanu usnem arjar arsan ka day nam ta usnem arajar arpulai mo pengen sutu kadau kalong bayakan dengan 15 finance commission hakini ki isi ki beradab kila laban menteri kam tang arpuai bat arpuai kemudian kali ka kamram ke jongi pat mengen pan ki proposal ni kita ki kampan roy haki konsensi ba prepare nakam tau arpulai bahkan ni kedai nam ta ka first installment kehadian bagi layo adi mengila dap ai ki circular syabaro ki MDC
na kilang juki baru ki membari kila ai ki jung terwa ke juki dan ki scheme ki bikin ni apa juki te syo juga tang apa pensai FIBA akan di 50 Finance Commission ki don atli ki jack scheme ke baki ki tight but ki on tight ngatrai pi asmo kata te haka tight ki bangilaban perungi ki scheme haka tight kamu bangilaban perungi ya kini ki ombam umdi mo ki umbam umdi ki pung ki jaga sajan bakam tater hakani kata ipat ke don atli ki menta kawai bagi di ban submit ki scheme ka bedi bat umbam umdi bat ka baar pat ka dei bat ini ka sanitation dan ki pancana kumta hakani ka tai ki don ki scheme mangi submit ki pancana haki school haki snong kumta tater bat hakani ka menta ka don kawai ka ki angka purchase hakani pat ngila ban perung ki scheme di ban thiet ki kali kedep mo kata ka dei but nakalian ka on-tight part gila man perlu ki scheme ke bede bat ki footpath ki maran football ki jingpen bhai ki school bakam ter te hadir bangila kut ke negapor bangian pan ya ki jing terwan ki MBC ngila yo hadu kumba arajar sospa san pinyoteli mo arajar sospa san pinyoteli ki scheme ka membuat ki palapha na ki jong ki Johnson C ngarung alapha ki la ki Johnson C ki pha kabumbat kini ki araja sos pa anyo san punyo teli ki ba kentup akat tait ki don kumba syajar sos pa arsan ban hakan ni ka aka antai pat ngila penrong syajar athletics ni kabumbat kentup ik football kita ke mana football ke jaka saja program kita ba ya baru kini ki scheme ya upload akan taka portal jongka Ministry of Panchayati Raj ka bagi ongka Igram Swaraj kamu dah pendrung jangka lengkadam laga jong jangka lain krak laga jong jangka mairang laga jong bakum tata hal laga jong ki konstituensi bat hani kala simpor bha yangi bangin pendrung yang dikisim kadau kalong nomor baka strict bha ka perking bha ka guidelines jangka 15 Finance Commission ong nak mentah ya kam dan football ngindam la ban pendrung ha ka tight scheme kamu te ka bat ya ka jengkut justru Imlak banyak mix kita. Bakal simpor kemudian mah dan dapat jungi kim baru yang semalak pan lebah takarkom. Orang ansu panis pi nuksa kawai ka bakam e kalong ban. Mentang isna ya ka jaka sajai. Ni dam ya ka apa ki lulu na kiwa. Isna dam ka kana bakal kan lang. Bana ka juga por namar bangi ice cream nam ta masajai nyap sna ki jaka sajai. Kemudian ki ni itu dam ya ka kan sajai syarul. Ya masna ya ki jaka sajai. Bat hakan ni ka bentaru ya ka tu ka dam. Kami kendro ya ka dam ka ha ka water. Kat baik ada jaka sajan pat kahab ka sanitation. Tegi bebu na penjungi ngia baklai katanya. Abi jaka sajan ngi penung lambat dam bat jaka sajan. Pat nak kaliang juga guidelines kam simla pedang ya kata. Maka portal ka kentai ya kata. Tengah penbaik bun bagi bakum kita. Dia hadir bengela penbaik iki di barok ki araja sos pak san penyu ki scheme. Ngila upload akata ka portal juga Igram Swaraj. Idon ki hala ka jong-jong ka jing pa jokin member dan ki bapa sab kondai teli dan ki bapa nyau fulai teli dan ki bapa prap kondai teli dan ki bapa kondai fulai teli bakam ter kami ki scheme lembaki Panchayati Raj ki badan ong nok ki darbar snong ki badan siti syari khar ti namar mangi nyem don ye ki Panchayati Raj nya ban sim nok mangi ko jasa konsel ban long nok kum kata ka institution nam tabaro je chisna ba ten kata ka sim por ba ban ublu di kini to nyap sna ya taka action plan dadap sna taka action plan nya ban pha banyo jeng menjur naka sarkar kami anin naka sarkar pedeng te kata ka diga ike bangila le but shua banginyo ya kan kajing menjuru ya ki scheme ki barem ong lo aji scheme jong arpoi arpoar nya ban pendap 80% ting hadir bangila simti ya ki isi ini ngila bot dia ya ki scheme ke balat terwa ke isi ke barem tani dak ki MDC ke barem pat mentang ngila ya kemba sapo tam ki hadu mentang ke sengi ngila yo kajing ken bangila ban pendap 4% bani kata pat irang don shop ke scheme ke punya kani kajing terwa kajungi ya kan ka scheme ka poi syaka naka tight komponen ka long kumba life circular silak kada penduduk tengka kata ada ka tight nah ka on tight baka poi arklur nyo dulu penyulak prapo aja tikini ki ha hausnem arajar arkulai jong du snap but kani ka 15 Finance Commission kan kutno akan life water umat jong du snap ajar pendiri ingin tip lah kasokar India karena menjur air yang kini scheme nama bakal por temit terleng idang kejengkerman nama yang ada ban upload ka portal ni dan kejengkerman ba
ngilak ban penteri kami ni skim dan deka sokar India akan menjur apo jong ulai poi tring mat kamot ngilak ban penteri kami ni skim kadang kolong bang yemla ban ra shawi pat shawi sang ban wan mar bakini kini nan lap sabel ka bang yemla ban ra shawi po snap dan rei lara ka sokar India ka menjur kini mo ngidan pat sakata ka bagi angka 16 finance commission kalau kot ke 15 kan wan sa 16 te yakini ki skim ki barem in up ya ga guidelines jong ka 16 finance commission kemudian ngat terwa biang dan kini ki juk skim hi bakin rung no ka 16 finance commission ten rei ngirong ka jeng karban kuma pilih ngelewan cepat Delhi ngeliat kendu ya ka finance minister ngeliat kendu ya ki joint secretary ka Panchtiraj ka finance ka ministry of water drinking water bakum ta ter kabang ngila kedau ya kita kijing kabang ya kendu khamtam abang hi perung online ya kini ki skim nadu mengishimti mangi ngilas ka guidelines ka amang dia si online kamu ngim dicu mas ada check ting si online buat ya kani ngila terekam nadu Oktober jo sang ajar san bat mentak kaya syai kini ka jing si jung ya ki bill kita ki berapa dap ya ki jing terekam ki prepare kata ka dia bagi si ka bomot ka bangim simla song klikti nadu mengishimti ya ki si rai ngila budin ya ki jing terekam ki isi ber khamtam ban penjanai ban penbha ya ki jing terekam jo kan 15 finance commission hakaba kini kiskim baro ke bagi terwan ke MBC ke dai na tak kisnong ke tha ku jo kam dai bagi terekam hani ka council ke jongi hende ka dai na tak kisnong tak school landu bagi asyik ki palang bagi snapan khana ba kam tan mo ki mana football ki footpath ki bubun ki bala terwa de ki MBC ki prepare tinggi sokman bagi nala ban upload di kini ka masam ta kalau bagi susna satang ya ta action plan bagi dang ke jengkerban ngila keren ru bagi officer nanti po Delhi bagi menjur ini skim kena menginginyo masdang no kalau menjur no apa jong ni ka uni financial year jong ka 15 finance commission kamu ngira petrikam nata ka baar pat kalong ba kembang IP ni layawan sya Delhi ban kerpat ya ka Ministry of Finance pat kumju ya ka Panchtiraj Ministry bahkan pelat no ya ka second installment kini ka second installment jong arfuway arfuas apa mo nilayo hau arfuway arfuar nakalang 15 finance commission ngap kala earmark nani kalamang arfsoklur life holak tingkah nam tau arfuway arfuar te haka hausam ajar arfsaw kala pelaj khanat klur kamumot kasiteng ni kanika arfsaw kala pelaj aka haus nam arajar arfsaw palayo petrikam ya kiski mau kembang optimistic scheme prepare tika basakut kadai setang ka second installment jong kani ka on time ma ka badai ka bangila bateri football bagaimana football hadir ke jeng dek jong isdalia di mengilia kendu ya ka minister kala batai yangi yaki guidelines sebagini ban board pat ngi hadir mengiwan Delhi ngi ya board ya baru kini kan kini nokta jong ikla trishtom ya banle ya kata ka audit online ka bapak Julia menu what ka office jung AG ka Shamsitom manle ya kini ka audit online nomor tadi ka berak thamai nya pan upload ya baru ki receipt ki cash book ki balale ki nabil ono i footpath basan 4000 optional ka jong kapil isna ya ki pungkom rung ha optional ka jong kapil baru ya gitu ki brochure ki receipt ya pan scan ha upload apa ko online jungi khnang ba ka office AG kan ne ya ka audit arbana ka simpo ya ka office AG manle ka online umla maka dari sistem ke berteman. Ini lelak menung ini penbet ke office ji ngira phone yang support Delhi panggil lelak offline audit no ya kini. Lelak offline officer je ke AG ulaban le audit hani ke masjideu panggil laban pendap ya kata ngira yo ya ke audit report ban ulah IDE ke audit certificate hadir ngira upload ya kena ke audit certificate. Jokan dia ke khar klur. Mo ke panggil yo first installment di mentah ke asyik ko punya tu IP ba nakaliang joka ministry kalau pelaj ya kan second installment kepada kharar klor khasan lak tengka kabumut nakaliang ke jongi ngira yo ban sino ya kibil kibarem kibara pentrikam dan kini kisnam kibal dev dan nakaliang jonga kamu ia mencharge ka development ngapan pau ke sungguh ya ka sokar India khamtam ya ke minister of finance kabara sngap ya jing like work ke jongi ya ki officer di prepare kebadan data ko central ministry khamtam ya ki nong tray ke jongi ngani tu ipi ban le ban scan ya iwe pe iwe reset mo imde tang iwe reset ru iwe project habasna kat no ke jing ya ka kontrol kat no ngi thiet de bilat kumta ki don daru saw santli ki kita ki book ke bagisna nya baskan upload ki ha ka online kasimpo de ki phokta de ki busni bunbanai bakin of trading habas somit adu sibaji abj menit tang man penbiang bande yang ka por ka bangin labu na kata ka sa ka peneng
Tengah ai keble yakin fry ke jongi yaki chief engineer jongi ke battery system bat ke basokman ke dikatahi bara pelak akan dikasihkan installment nanta ka baar pat ka baar ma cai pi ke beri bagi ni development ni maka long ka jeng pensai yaki pai ba hiru ka buat ban pensai kan ke por ya baru ke pai ba bahkan di kisisnam mengisong ka isi na kaliang jongi nyam shimla shong thai ila tray system bat ngila penbiang ya baru ke skim ke ba dewan lech ke pai ba mo le segi pai ba ngilengok ke ada panai Musim job MDC bagi private Berai March, berai April kita di bulan rai kita merendam sebab ai footpath yang ni sebab yara ban penpai ke sekolah tu bagi lek kita bagi kita mong pimine kita nak tu arajar tam skim. Bat kini lada ka menjur ke sarkat pedeng kini ki singi kita yo kebenuan yang sa ai no ek ada. Kama ar pat. Kapa apa ka bedai bat ka jengku tu kini ki pri mo dan isnong ki ba pentrai ke bankana. Dan ru ke pentrai de ki local contractor mo ki basu ya trai mol malah sama tahu. Ila dan kejik ut balih duk betal ada kejik trashim lai duk melak banyak bil. Kadai kejik syak kata. Ten rai masuk punya tu ya baru kita ki pentrai kini ki skim. Ki beladap jo kini ki MDC ki barem. Bang ya banyak aduk kembak hak lai ka sau tuli ki bi. Mo kan ka file ka submit ki bil jongki ka banyak lembar jongki engineer, ha banyak lembar jongki account, ha banyak lembar jongki ki yang in charge jongka development, ha banyak lembar jongki yang jongka finance, maka simpor aduk kembak khasan kan terus ni. Antara dia kita baru part ke engaging app bagi share. Mar bangila si pisa online ke barang pimne. Ono umtai akan dia ke school. Ka beri ban penkai kan ke school la ai kerteng ha ke school. Bat ke school pak haban dia ubriu uban pek uban shna ya kan ke kamera ke school. Te gila ai kerteng indik shang le ke school kala ai kerteng. Ono ka ai kerteng ha ka work order ke ai kerteng pisa khla. Asu anu saya kata mo. Kat ba andra submit Ika dikit bil pat bangang haban pan ya ka account mo ya ka passbook ko jongpi aka account pat ka kertang power soklet. Kemudian kamu lak banong kata kemuh ka order ni IP soklet aka account ni IP power. Kemudian haban pen kelai kita ru. Haban ong ya kita submit bil bangin sna no kat kum ka kerteng jong ka passbook naman ngitap online. Kemudian haban pen syai kita berkhot haban pan dikto ni MBC bagian pensya onu pi soklet bar power di ujuk. Pi cimpor ba kum kita. Bat ka bakongsan dia kalong bang ngilak basi online nginam lak bat afford bahkan bakala mo maka ika bagi siu ka reflect baik ka online jaga lagi ikam suraj kenapa ka sokal pernah ka ministry ka UI kan idi ta iding Islam dan ne kam dan kono ka jing tu jungi ba bangin pas biteng yugi bill jungi beri ka bagi tu mo ka ika bawan syanga ko mu yamin chat development la kalong jong no ngam jumpa ciliang yang noru dan wan be kat kum ka jing pendap jungi officer jungi Mungkin ai akan dekat approval, nak kelenjong akan ai akan approval, mungkin pas sanction lagu yang finance pakai salih show secretary pakai salih check account, maka si juga dikibet. Tiga lah panon ki bakum kita ke Islam mo, ke membiang je ke account, ke membiang je ke phone number, bakam ter. Ti hadu bentahi ka ki bil ki basa ki don tang kembang arf sau tuli ki jing tray. Arf sau tuli ki jing tray ki bala ban submit ki bil ki bagi nang proses nak liang jangka departemen ke jongi nak liang jongi officer jongi nak liang jongi engineer jongi bat ka bil ke ba nak ni ki arf saut ki jing trai ka bil ke bagi dia bersih kalong siklor arfulak san pendroja kalong kata siklor arfulak san pendroja ke bagi dia bersih tambah kini ru kalong under process ke ba kala poi hakimi jongi engineer bat kunjur jongi officer ke jongi batang sedap ni supply no ya kini bil tengah syukun syai ni kenang ba mo Ibu pun kibru kila ya pun singi iba harus mentar ngin skip dan rai ke nak lagi ke ba ngile ke ba Batam kini ka jeng pelai igin gibil kam syong hakiki ke jungi bade ba ka syong ka isi jungi temo mas ndak ai ke MDC tinggal pelai no bade rai kini ka skip kini ka grant ke bawah nak soka pedeng ya ban bu di guidelines nga ban yang ya ki jingtang kam baro maka basak mata kalong ba hadir bila dapat upload kata ke portal ru yang tampak sika approval nanti dah soka pedang khang bah ka joko poru apakah approve ye kini ki project ye kini ki scheme kan bu ru ya ka sanction bah kana bangila ban projectam ya kini ki bil te tai ngo suka pensai namar ba ngam sim layo pensai apa yang terbar kana bagi pai bagi ki sai siapa kili offline kali isi deh kali isi kasi minit ko kini kina phan da du kini marai number di sembah kan te nak te buat check iwe deh karung ne em kat tum katai ko te pincin sim tu ba kata Sesuatu ni kalau kan ni kadeh kata ini kau antai hab cek kita ber. Dekat kari India bar kau yang ditang bagi bapa mau iwe senang bar India dekilak dekiktur lagi senang. Tinggi rugi suatu ya tak cek mau jaga ministry dan rai
Yun ang kajang kermen. Ada kan ni ka sokan India ka approve ya kan ka fast settlement ka arpo lain dei. Ka membuat ngir trish tamba kana ngala ong ki officer ki engineer bagin buat batek ya kini ki guideline ki bala ka 15 Finance Commission. Maka 16 Finance Commission kan long ka juga dori. Ada ngila fail haka de kajing trade camp jungi haka 15 kamu 16 Finance Commission ru ngnya kan du kajing ya. Ngala ong officer jungi ngile bnia ngile jana ya kan ka 15 Finance Commission kanang ba dapat trade camp haka 16 Finance Commission pat along beli lupa ta ngila suk. Naya tu online du ngila suk kembal kinang trade jungi ngila suk. Kajing trade kan deploy kajing civil kan deploy. Tana ta kadaw ngila le jana bahaya kini kana mana dawan ka 16 Finance Commission ngin suk mangikai. Te haka ni ka 16 Finance Commission kalau mang lepasan sama aku dia arpo nyau kan kot adu laipo wei laipo har kumtai kan kan skim but kai ka ba ila yo jing tip ladan ka public domain mo ladan ka public domain baka ni ka 16 Finance Commission ngila ban yo kumba adu ndrus pak tamplur kapisa ndrus pak tamplur kapisa kini nga ong tanya ka HDC mo HDC ngila ban yo adu kan irma adu kumbah ndrus pak tampur kapisa bat ya kan ka ndrus pak tampur pat kan penmang malaka sansem kamu apa sansem senang adu nu arpu kan kut adu arpo laipo wei ngabar pendut yang ni bisa cika adu ndrus pak keluar pi kapisa ladang ngin le kembali ka 15 Finance Commission yim trek benda online yim trek benda janai kita baru kamu ngidu kamu ngidu mata ngi kasih bade arpo adu arsana pendriu ni minta nak submit ya proposal jong aku. Kamu gidu license of stamp asal license. Dan kadang ngin le bahai kini ban nganget you nomor bagi officer jong ki engineer klan. Le bah haka bakhandu jong kan ka 15 Finance Commission ke mangara de pimitan da kajing plak pisanya ka sarap deng ingin ila ban mo kan nong kajing rap nak kamta khamta me kini ki baru ke dinam ta jong ki pai mo la kalong ki shnong la kalong ki school dan ki ba mang arlak dan ki mangi mang lailak nanti senario kecing ya kejap ngah kata kau skim bakal labu banyak kejap nanti apa nah silang juga awak bersih kecing tu terpos ki aku arsan lah kita indu mong so sedai dan di sekolah dulu ke bagi penha kamera dan ki snong ki sports club ke ba penbahai ke nak buat pakam ter kini ki skim gede hidup ki ba but kai ke makwa penong kan ke por nak kata juga itu baru ki snong dari sekolah ke bagi lapan trek kami ki skim ke barem bakin trejanai bah Nambar ka guideline jaka 15 Finance Commission ki ong yangi papin pentrekam ada di footpath iberang tangsan puhajaru ang habale jota kamut yang bercendur coban sedang ka projek ada siteng ka projek ban akan ikut ka projek kaya sim kum kijing tersis pasi ya bajut ki engineer jongi ki habandai license cik tu ki jaka bandai ladang imis ladang imbiang kita ka jota lu kan warna ka cik jongi akan beri bagi sim ki bill Tega cukup ketu ya baru ketu ke ba yo kini skim jong ke barem ru lesi ke masa yo kini ke masa wan ru bakin ya trilang mangi ke council kenya trilang ke engineer jungi kenapa kene ka pisah ka bagi yo nak sokar peneng kan mulai no kai kembali no kene ka 15 Finance Commission tang ita hinga cukup percaya ko na bar mangam simula yo percaya po